Githunguri ni maumururukire mari na marakara mwena wa Githega Githunguri guko ni kaunti ya Kiambu makururuganite ni undu wa kugomera ceceni ya borithi ya Githega makimitetia ni undu wa gukorwo ikigonderera wira-ini wao. Aikari aya ni moritie honge cia ugitiri guthamia maabitha aya ni amu nio marahotomia bara ya kurwa na njohi ya thumu kuma kwi endia a dawa cia manyitetwo na makorwo magikinywo magoti-ini kuona ni marakorwo magithukia itura riri ria kuma kuri uguo mwena wa Githunguri. Hapa juu ya malalamishi ya OCS ya kwamba anashukiwa kwamba ameshika mtoto wa form 4 ama amelala na mtoto wa form 4 Gathaiga Secondary School na akamtia mimba. Tena anashukiwa ya kwamba akona mtoto wa form 3 wa Gekanga Secondary School ambaye na ripoti hiyo igimaine na